tunapatikana hapa mwanzo ya mwezi wa sita. Mwezi wa sita kwetu sisi wananchi ni mwezi ya kumbukumbu, ni mwezi ya anniversaire ya nchi yetu. Nchi yetu ilizaliwa mwezi wa sita, na si tangu wa citoyen tunaamsha leo watu wakwambia kama tunaanza mwezi yetu ili tuchunguze, tuangalie hali gani tunayo kwa leo. Eske ni nzuri au ni mbaya? Kama ni mbaya, tuamke tuangalie gisi gani tutajenga nchi yetu, societe yetu apatikilie bila hiyo. Mheshimiwa, tukiwa hapa wananchi wamekuzunguka nyuma yako kuwahutubia, ujumbe wako, hotuba yako ilikuwa nini na kwa nini uite wananchi? Ujumbe yangu ni moja tu, ni mwezi wa sita gisi natoka kusema, natafuta kukumbusha kama Kongo ilikuwa imetawaliwa na wazungu. Tunakuwa miaka 66 kwa leo. Ile Kongo yetu ilikuwa inatawaliwa na wazungu, halikuwa wakongomani. Periode moja hivi wamekataa hii nchi ni wababu zetu, hii nchi wazungu wapate kuendelea kuikolonize, bali imesimama na leo walitupatia independence. Na independence miaka 66, reve ya bale baba zetu leo imeonekana kama haitimiliki. Sasa tunakuwa menamu generation ya kuamsha watu kusema kupitia mambo tuko tunapitia hapa, sisi watoto wa Est, kupitia vita tuko tunapitia, ilifo sasa seke wakongomani sawa wakina Lumumba waamuke, ili sasa hali tunayo ibadilike, puisque tout simplement wenye wataibadilisha kwanza ni wene nchi. Imewezekana kama periode kubwa zaidi tulimekamata madaraka yetu, tumepatia wafanya siasa wakati walikamata madaraka wanaikamata na kuwa assembly yao. Sasa ni wakati wenye nayo waamuke waseme mbo tujiorganize autrement, tuangalie wanani wanastahili, tuwashindikize ili nchi ibadilike. Puisque kama tuko reelema wa Kongomani ni kitu kimoja, ni ile zamiri ya kutofata njia mbaya, ya kutofata wahalisi, ya kutofata wenye wanaharibisha, na wakuamua wenye wanastahili na kushindikiza wenye wanaweza kujenga nchi yenye watoto wetu watakuwa nyuma waweze kujua kama wazazi wao walitumika juu ya avenir yao. Puisque hali tunayo leo haiko hali mzuri. Natoka kuwakumbusha kama sisi ngambo ya Est hapa inakuwa miaka 13 tuko tunasumbuka. Sasa tutasumbuka mpaka lini? Sasa leo tulipia kuitisha wakongomani washimame, na ile kusimama haiko mie ndio nilianza, ninapia kukumbusha wakongomani ahadi wazazi wetu wenye walitupiganishia independence walituachia. Sasa wanatuambia debout congolais, meulia kuwa debout congolais, si tumelala. Na kia muhimu zaidi, kulala tulilala ndani ya ujinga, ndani ya ignorance. Il faut aseke tuingie ndani ya kufundisha watu, kuonesha watu kama il faut aseke tutoke kugiza tuingie mwangaza, ili watoto zetu tuachie inchi yenye kustahili. Puisque inchi zingine ziko na tamani leo hazikuzaliwa vile, zilijengwa na watoto wao kule. Alors na sisi tuimite ile mfano na tuende kujenga Kongo yetu kupitia kwanza hapa Uvira. Hautenda kujenga Kongo kama Uvira au yaijenge. Tunapenda Uvira model, Uvira example, itafatana na watoto mbalimbali wenye kujitolea. Sabile gisi ninajitoa kama mfano ya wananchi ya uzalendo, mfano ya watumishi mwenye kutumikia raia, mwenyekiti na mtu mwenye kutafuta Kongo nzuri kushindia Kongo yetu tunayo leo. Asante sana.